Ibadai MDC na ramrai jerngam bain wan chakmat banai kejing pensyai kumusam larang ba. Hakaban ningkong ning shop ngapen pau ya kajing songo yo blay try nong bo nong tau ubla penpoy lang yang ikat ne hang ne hapa madan milki hakamet kabakot kabakia ngapen pau kajing ai kublay yai chairman ba penyat ya kane kajing yalang hakane kasngi iparlok ba ye jonga Ibadairu MDC Jongka Lankra Malki Constituency Iba Fanten Joseph Lakadong Ngasko Banai Kublai Yai State President Badan Buram Jongi Isa Preston Tensong I Honorable Deputy Chief Minister Isa Seobalang Dhar Ibadan Ringkat Batngi I Candidate Badan Buram Jongi I Madam Amprin Lingdo Ibadan Ringkat Batngi Ki Working President Badan Buram Jong ka State ka Jongi Ima Wailat Miki Shalai Amalia Jong ka Joai Ima Hamlet Sendoling State Working President Jong ka Parti ka Jongi Ki Amalia Badan Buram Badan Ringkat Lang Ki MDC Badan Buram Ki XMLA Ki XMDC Ki Party Workers Nadu naka State Unit Naka Women's Wing Ban Kumjo naka NPYF Ngapen pau ka jingai kublai ka bakerpang ya pi ki nangwan syakane ka jingalang jong kane ka meeting ki balai pelat ya ka por ka bakordor ka jong pi ban ngap ya ka ka bangi kum ki leaders jong kane ka political party ka badai ka national party ka NPP ka don ban pensngap syapi na ka benta kane ka yalap election na ka menta ka MP ka banlong haka khat khandai tarik jong neu benai bamenta Padba bayit kenyat syabangan kran ya kiwei ki isu ngakwa ban kran ya ke district jong la jong hakabang along kum working president jong ke parti NPP hang thia pa West Khasiels district ngakwa ban pensyai bat pensngau syapi ki padba nong jong shnong da ka jinglong organize jong ke parti NPP da ka jing trai shitam ki state secretary in charge Nadu ima emlang litan hapo East and West. Nadu iba ransom stud nga hapo West Khasiels. Ka jingkerman ka don. Ya ka party NPP. Banlid nakiti ki Artali ki district. Hakane ka MP election. Ngapan pao ka jingay kublay. Ya MDC Badan Buram nang tina Mountain Road. Iba jigar mertang iba tray shitam hang tia po West Khasiels district. I district president Badan Buram Jongi. I-XMLA ka Nongston, Ima Maximilian Bersat, I-try shitam hang tia po district. Iba Kimfa Marbanyang, Kibam Shimya Dan mentahang ne, Henry ki-try hang tia po district mentah, nakabentay Madam Amprin, Hakasyap, Jongkakot. Ngapan pa ka Jongkublay, Yay State Working President Jongka Women's Wing, Ikong Biolinda, Lingdot Nonglat, Bat Tam-tam, Kajingay Kublay, Kalong, Yo MDC Badan Buram, Ubadang Syuan naka Parti Kongres, hang tia po mairang, Ubadan Kumba, kat kandai hajar vote, AA, Ubalawan, ban penyasno, bat ka Parti Gajongi, hang tia po mairang konstituensi. Parlak bayit, ngatip bahang niya ka meeting, labuan ki parlak kibuan na kiway ki district, henry kumuway, unang yalam, jong ka youth, jong ka Parti NPP, ngakkerpar radio pi banyak trai shitam hado ka kendai terek saubaji janmit parlok bayit ngilayos ngau yakinya ki jutang jong kiwei ki political party bat ngi sautu babaro ki political party ki ben ya ka Parti NPP namar belai namar ba ka Parti NPP ka klan namar ba ka Parti NPP kadon arpa prangot ki amelia ka jela ka jongi namar ka Parti NPP mentah hapo ka KHDC kadon khatsan ngot ki MDC dai nak kata kadau bakila tieng thot barok kini ki polgal party bat ki ben
ya ke parti NPP. Kum kinang kersian jang ke parti waret mensiem ki dan ki leaders ki jongi hamman ki konstituensi ban ai mensiem yopi bat trai shitam bat klempep ka jingjop jong ka kandidat ke jongi ka madam amperin kan yo haka sautarek jong ubnai jun. Pajba bayit ngadap da ka jingkemen habak adap kane ka madan kane ka peni ya kata ka jingsong it jong pi ya ki leaders but ya kane ka party ka jongi ka bayalam ya ka government teng ki don ki pajba ki baloi ki shot tendap ki mut ba kane ka dai ka MLA election Henry what red mensim ka party NPP kadang yalam ya ka sarkar sa South Nem nang ne sakmat hakane ka jala ka bayet ka jongi ngayat ki konstituensi baper nakaliang jong ka party Congress kamelian ban ben kamelian banang baka party NPP kadai ka BJP Henry ngasngaw ba sarang naka party NPP bakat ka National Party ka BJP ka Wan ban Kersyan ya kane ka National People's Party pajbabayit wat num syaya lam bakla ka ideology jong ka party ka jongi ka don la ka ideology ka don la ka constitution ka kdaw syai baka party NPP ka jongi kan yeng banyada yaki tribals hang ne hapo ka North East India ka jongi ko ki parlok na ka party Congress kenyo ban ben yangi nga ong yapi namar dapi bentan kan mau bapi tray lang hang taya district council bat ngi yok ngi weng dadap ka election pajbabayit kiai ki bangakran hang ne kimdai bangayalam bakla ya pin rei ngakran katkum ka jinglong jingman jong ka politics hapo kane ka jala meghala ka bait jongi bat ka ka bangakwa ban penpau syapi hakane ka sngi kabadai ka sngi ka bakhado ka bangin campaign nakabenta kane ka Lok Sabha election ngi jiyoi u president barang ba jong ka party VPP ujumlien ban penpai tien yakin ya ki jutang jong ki leaders ki jongi jong ka party ka jongi Henry pensyong nang rem bat penken mau hapo kemensiam ke jong pi bahado menta umpat la ban pensyai ya ka jengai jat kepa ya ki kuon ki jong u balai hato pimot ban penkela ya ka riti ka dastur ka baki longshwa ki manshwa kila warra bar kila yalam ya kane ka jela ka baye ka jongi ngaken mau haki press conference ki bamenshwa uang bagi persya ngikwa ban kangno ya ka district council Henry ngabu kane ka jengkeli ko ba Arden hatu u Reverend JJM Nichols Roy upa penyo yangi ya kane ka kernet ka bahan riu ula bakla mo hatu kinang yalam ki barem ki ba penyo yangi ya ka land transfer act ula kila bakla mo Henry ngabu tangkawi ka jengkeli keaikaan ke babila tau nak kebenta ke jat beriu jongi por babilang CM hangti apa district council ngaken mau bau parlak badan buram badi XM edisi nang tina po umsning ukurannya katu ke jing shisha haka badai kata ke jersey bamsap hangti district council por belong CM uba Arden Henry Pausi nyoi ulet IFIR Henry ndelakran uba bajab hang taya om lengka bat kisaki kisatar balai umpat nuat penpai nia hadok menta ya ke jengkran jonga hang taya om lengka bat ngakerpat bat dakot ke election ngidoni siam badan buram jongi hang ne ba endadap election ling ba ka office jong ka Khasiels Autonomous District Council ngidai bain file FIR yo nu brio but yo tu try jaka ki balaya misappropriate ya ka pisa jong patba jong ka district council bat nga subo akan ya kawai ya kita ki bai Kersyan pra ki kran ban pe ya ka bamsap ko Barden hatu pinuat ban kran menta
pe ya kan ya ka bamsap ka jong pi ka ba pilale par ba pilang CM nganong yo pi ka basok ba pin syukno ka basok ba pin kedau kti Henry yang kinong rem bat kanong rem jong ka NPP kadai ka development na ka benta ka jela ka bayet ka jongi padba ngisau tu haka jingyat lenti ka jongi ka parti VPP ngiyoi yakitu ki drama ki jong no presiden balai ule tu ka drama syatngan namar baunyo donation na ka benta kane ka election MP kata kadai ke kabanga kwa ban penso tu ya pi ba pinum sya ya lambakla hakine ki arsngi ki badang don menta ki drama ki babun ki bolale ngaken mau parbo ramba arden arajar khatpra wangan ri masino menta ngatrai dau ram makanya ka MP election try un sedang sakari belang te barden ngisau tu baka jela ka baye ka jongi kadai ka jela ka batip briu tip lay tip kor tip kha tip man bat ngatip baki pajba jong ka first parliamentary constituency ka badan live hon riu teli ki constituency ki don ya kata ka thong ban Punjab ya ka parti NPP ka parti NPP kadai ka parti ka bala suthet aka jela ka jongi ka parti ka badan ye kinong try hado ki primary unit bat ki sub unit hamman ki constituency badminen daba buram ngalet ban keren election hakawai ka snong hangti apa ka snong maupran ka badai ka constituency jongi honorable deputy chief minister bai jongi sa prestun tensong ngakren ya kane ko kinong kersan pra pimya dan organization hapa madan lasai yo poi thong tau pra lasai nga ongkum no pin let watch pitip ka address jong candidate ka ka bang sosi kanya ka ideology jong ka VPP ka bapen sosi yang akong way samla jong ka judge benriu paj ba bayit kadai bangayo bayangi para kasi menta lasdang ban penyasyun om tang hapo kaliang jong ka politics henry sedang penyasyun hapo ka jingelang parlok sedang ban penyasyun hadu akan longi yang ka jongi hato pikwa kum kanya ka ideology jong VPP paj ba bayit wat num sya ya lambakla kapor kadang don kajing trai shitam jong barok ki parti kadas ka ai mensiam yai kandidat baye jongi ban nganong na barok kini ki kandidat Henry Ungut ngalong confident by Madam Amperin idai kandidat ibla tur bontam kisnang na barok ki kandidat hakane ka Lok Sabha election bat Madam Bodan Buram ngaku aban penpau bat ai kublai api daga jeng trai sitam jongpi ngi kum ki party workers ngi yo ban siam ban trai shusho na ka benta ka party jongi ban Punjab dan Buram ya ka party NPP hakan ya ka election Lok Sabha MP pai babit ngatrai ngaku aban penken mau ban ngatip mapi baro piadan ya kata ka mobile POE menen kala sapret katukadur jong uba arden bat ubadeng dotrong hapo ki social media ngatarai ngam dan kambat batai mga malo badai uta badeng dotrong upa jumlian ban banyu jisu upa belian ban banyu kinong yalam niam mentang laso tu kadon ka connection hapadeng kini ka connection kabajur hadu kata-kata hapadeng katu katne ki YouTubers kiba persyang ban yalam baklayo patba bat keren ben yakinong layam niam ngabu ka jingkeli ha dalak hot kadot hamadan pilih IFIR yakinong yalam lajong balai pimla ban senang ban kraw kumutaw leader ba iya je kajaj ben riu syua bakin keren ben ki fadari ki pastor patba bayit wadnom sya yalam bakla berkumta ngindang yat nang ne syakmat ban trai shitom syusyu
Bat kalem de sim shu ya kapor kindang don shu kinong kren. Ki banyat ban penso tu ya pi. Bat nganget dakane ka jeng kren ka jonga kalarong ki donwot ki mensiam ki jong pi. Bat pin penso tu ya ki pajba jong ka first Shillong parliamentary constituency. Bangin let sa ka polling station haka kat kandai tarik. Banyat sa po ka polling station haka mensiam haka dor jong ka kot bangin nyon yo tu symbol kenang ba nginyo ban ai ya ka jingjap ka badan buram yai madam amperin bain tam kupot akan ya ka kenti bat kum ka kristan akan ya ka jela ka jongi kan yo mi kmat kum ka wai na ki union cabinet minister hang tia po Delhi te tangkin ya ki kentien sa singa pen pa ka jingai kublai ya pi baro kublai shibun kublai shiajar ngo ha ka kot ha ka kot ha ka kot kublai shibun. Kublai shibun ba job. Ngam tip chipang kata ka jing dan bentau tau ba do todong nu ai piong ngam tan ngam. Andai ngadai lap ka keteng jung tu ngasin mi nyang kriat. Tip do tong nu do kli ne tip ai tang ba ngai wei atli tang ba kla long thama kor sebab palat. Kari jaj ban riu jungi ka hiar dor dei na kini jaj beriu. Tengah ai pun pau ka jing sungu ya pi kinong kersan jong ka NPP. Ba pim Julai Banten ru habadan meeting ki wei. Pim Julai Banten ru ngai ro ya kata. Barwa jumlian hiru. Habalang meeting ki wei ai kin long. Ai kin long nak basok basan. Fiwat long ki wei ki ban mi na kandong kan surat yo ngau tang kasur. Ta ko blai sibon ya ka jing long disiplin ki jong pi. Tementapat ngan khot no ya i MDC na nong krem iba lambor mangyang ba in pensngau ya pi ke ai ke ba idon hamen sim. Badan buram bapanya dia kini ka meeting ka bakhado ngayeng kini ka por banai kublai shwa ka bakerpang omya ki he ki han ki kendrem kendan hendrai ka jing ai kublai jonga kali shwa chapi baro namar lada klam pi Kamadan kalong ka bathali. Day lamba ka jong pi kapat saat yang i baro hakan ni kapor. Tikumta ngai kublay kerpang yai state president deputy chief minister sembut menteri rangba kenum persatuan tensang Saway sembut menteri rangba ima sengau bahalang dahar ki paralog MLA paralog MDC nganum je ketengshu namar ba kapo kalayat henry nga kwa banong ay kublay Dr. Ampri Lando menen ngidang isyong lang hangtay hasmit mentang iyo ban isyong lang pat Hamadan Malki. Balay, kay kadaw, kadon kadaw siyalandat. Nganya tuhak, ngampat don hak NPP. Ngalong independent ublang lajlod. Independent ulit siyano kabaw suwi hap, yakajimut jang berhat. Ulit hangtakin. Mentan ibaba job idangong bangi kwa ban job kaput handai ngang ong kumni ban pendo thia pendo dem nagamenta jong kinigi way ki candidate ki baile ngong ai no bintam tang sibut phanya du thia bro san snam denam dei ko ki parado prasnam Tang sibo labiang.
ngatip sans nem kin du thia kin trut khli nang no sinang no bakla jing khen day na markata hakni kapor menen nga tharai baro pilayo i ka jingkren ka jonga lami haki social media bangan kren biang nga try kamdon kamshu yanga pilayo i nga try baro kibadon yaki mobile phone hakti kay pat bagi comments namar menen nga kren ya ka jing siya nga kren ya kay kabakat kum kajing kren jong ki haki social media nga kren ya kay kabam day bang shutaw nga kren ya ki statement ki baay lamba jong u president jong ka Voice of People Party VPP nga ksat nakijing kren ki jong u nadu ki sngi ki balay bat hadu menta nga kren ya kajing siya kiong kumno Bangong baudon ka special room hakajaka siya jingit hang tiya po additional secretariat namar kata ka special room kaday bubam baro sisngi hang to special room ngarong menin ba u ana hazare usya jingit usyong kum kani ka jaka kabay ilot pajba lada ay ba ay drip ru yo i pajba laut telat temen ru yo i pajba kakata jong ana hazari laday bu bat kakata jong ba aden dang day kumuhun hanray utu temen pat ulong bo upen ipat ba pinga siya jingit ngam simbam hanray uta unong yalampat hai kendong iba sop kiong kumno kikren kumno ki social kinong comments kiong me yapno pa pali ay jama pa mo ba patiblut nga kwa ba nung tangkaway banga tip kain baka doon to kayo yung special room pinangom no munday pa ba ma'am day na makita habang akwa banpoy hakoy kapang net ko ki parlok ba sangap ha yakani kapadan kambha bada panajimot nga kwa ba nung kumni bakit party ki bathaw daki sambal kiwa ki sat nagini ki siet ki barit kan mabahay kita lapiong usambal jong sansar nepiong usambal jong kapra ngakwa ban pensya ya kani menta bakan ngam hakajimut jong phat jong pi balay ngong ya kita kadaw kalong Uway nagignong siya jingit lang bat u ana hazari hapo nong ba Delhi. Uta uday Arvind Kejriwal. Ubalakren hapo ki kubor jong ki television jong ki news channel jong kari India. Wangangawan ban siya jingit hangni nakabanta ban sat yaga bamsap bampong. Wang ikipad ba ngan siya jingit nakabanta bansat yaga bamsap bampong hapo kastit jong nongba Delhi. Kipadba kisanya kyong ish kat unidim donchu ubula ichi siya yaga riba ka judgment real Henry uta unong ilam jong ka APP AAP, VPP, AAP. Kaya dyan niya hap sa patay. Kaya Sirhim. Unang ilam dyan ka APP, AAP, uli ayu nga so VPP si AAP bakla no to whatsoever. Unang ilam dyan ka AAP. Udon hangno man ta? Hajil. Balay. Bombay ubabamsap nrega sa bam labam palat. Menta siyang hajil. Kijo. Ubadam sit keren bahayaw Arvind Kejriwal. Kenma bahay kata. Wang pwede ka nuksa jong Kejriwal.
bet yak lantiya jong Kejriwal. Uju mentang akwa abanong hakni po tang kandit por. Bamsap ti umbam wanga isi ya ka bamsap. Hanay ka sabam pat kijurba. Ka sabam gamot labu da uberti bright hakmat. Batlet no upat ba banay jingkan show. Bat andalalang ka jingkan show. Tit da emotional. Kabaya! Sitam manyakran. Day na margata hakani kapor. Mi sakad Jesse Bamsap hadisi council tang kandiat por. Day na margata hakani kapor paralok bid. Ngakan mau yakijing kren hapo omling ka. Kabangin hap banya siyay hangni. Buong ba ko kipad ba UMP umdon kamban penutpor hapo ka parliament hapo nong ba Delhi. Wang udon kam ya UMP baunlet ban khandra ya kijaka traikam jong ka sarkar India kibadon hapo ka jala ka jungi namar unay khandra ban ay kam ayjam ya ki khon samla namar ba kajing ka reservation nagabanta ki Jaj Banrio Jongi, ki tribals, hangti, hapo ka central government, kadan kumba 10% Ban nga kuha ba niya to, hagan ni kapor, kaday nyo poinsan, kamday 10%. Klamtip, kadno persen, ukranong 10%. Kabhakam na kumdaki kena samla Jongi, handay kaday nyo poinsan. Paitang hang talatok, Benbit yagi kon samla giba pli giba loy. Henry kade nyo poinsan pinkan mau. Yawat. Yo piong nga shutok Kinong ilam kimju tok tak tik tak. Ki kren bet yaga jing siya. Ngimrit kren yaga ba siya. Day na mga kata hagan ni kapor paralog ba it ngakwa banong tangkan ni. Ubriw, ubalasdang, banyalam, dakalenti, bankren, yagit teman basan, bagidingin ng samkiat, hato kikun, kimbut, yukpa. Kano sa pasto, ayo upadarang ba, bapli banong upadar dolap. Kajing alam ayo kum gani, amburam syo. Handay nga pet ka comments ka bato kiyong ngimkwa, yagita kibriw, Bansutap et miaw. Ngim kwa ikita gibre bukin kesyan ya ka VPP. Kiba keren ben. Ya kinong ilam niyam. Henry nga kwa banong. Ya kata keren uba adan Miller basayomat. Henry nga kwa banong ya kilaiwat kaya mali jong VPP. Weng nga siya yuni naman ni. Ladap kano iki tanamsan baki. Ay kiyat. Deban weng nga kinikilaingot yuni siya berat sabar. Hak. Day na magatahak ni kapor. Balay kalapanlong yung abat kipad ba diyong kanong krem constituency. Bangin tray sitam, banwan syakmat, kabankong kalong, ngisaw sarong, bangiyo, ya i Dr. Amprin kum kariw kantay kalong kumi, baganet syati. Kaday kasin kabankong, nadu bangiyo, ya kajingatlod, nagasorkar asam, hakapor, Jong ka sokar asam, kat bagatang sensyaringi, kalapa yano pitip hangataray. Bapli bamkway hadwarublay, ikong bonili kongmen. Hagapo sokar asam, kapha yayway longkumi, banlet mikmat, hapo parliament, hapo nong Delhi. Mentang ilayo yagalong kajong kajala. Kajaj Banrio jungi kadi kajaj Banrio tip breo tip lay. Tip kur tip kha tip man. Lada kaim kajaj kakong kaim kajaj Banrio. Denam day ko kipad ba. Haba kaim kajaj. Kajaj Banrio kaim. Haba kayap kajaj. Kajaj Banrio ro kayap lang. Day na makata hakani kapor. Paralog bayin. Ngawan
ban pen sngau japi bahang tay hangi kuman syong no wemale badu MDC ka jingile neck to neck kambo ang upareng mday ba pinyo absolute majority ng tay ka jingile kalaitanat naman ngila mi mangi sakamat ban ka siya namday Dr. Ampurin kata ka kubor ka bang kuwa banay hakmat jungpi paralog bayid mene kiri ustad kiong bakajing shit jong kasun baneng kanong tik kum kajing shit hapo Rajasthan kan shit pa nadu menta kasngi bat kan sakam dakta kan satengen hadu ka sautarik kan mabhay kata pinya saw kerang pinya shit pok pinya saudo haneng akwa banong sautarik janmit I Dr. Ampurin in sa IUP da ka umpo liw ka ba pinya di banja kajing silang ngi kwa ya kata day na magata hagan ni kapor parlok bait tong inya Tracy Tom ngi day banyami banya smart banyami banyalay ya kat bantap ya kabut kajong pi ladap yung bangin say ngin ra ngin penmi ya kalong kami bagan net hang thi dakat dur jong jansem kibab kumba phang mapi nginya mi tali ban ai kajing job kabadon buram kong sibut ru kadai kajing job por ba job mga ya kamali ajar khatpra nyo pu arbut badan komyo thia mat laisnem ladap hi job le sibut kamot sansnam yo thiashu kumta hakani kapor parlok bait tongin ya Tracy Tom met batman sim nagbanta I Dr. Ampurin ngam krenshu ya kay mga kren menen hanay nga wanra hangni ya kaway pat ka subject day na magata nganum kren slam nang bun kinong kren hanay nga syupan pao kamadjumpi tongin ya trelang renkat kaway ka but, kaway ka bor. Ban pentik na ha ka sautarik. In wanra, ya ka jingjob. Baka jingjob kam day ka jongi. Ka jingjob ka day ka jonga ka jongpi. Bain pet, ya ki jie kishon. Nakbanta ka jat panriyo ka jongi. Kalong kami kapadon ya ka jingkit kali. Ukpaw lay ban bala. Ka kami ka siyang haying. Ka syat katiw. Nakbanta ban penbiang penbit namtaw kupaw dawan siying. Nga kwa banya thu khana khandit hakaway ka longying baw taw pa ban ngan sa pensyay balay ba kilong kami kilong kerpang unawan jingwan damit ubarngem yala kamen kami wongo men kami palati na pampatiw pwede pampatiw yo nga man kami yo siyo nga kata kaman kami kala syapting ko ang ni Yosho yang ako kasi ka khat igimen ka khat mama laya up top yuta uman pa ulawan hang tahing wong biang palati sum ng patiu pwede patiu yo nga mi blood kita kikinom kihimen kipara kikini kiyang pamod pa na ngayon o ngayang mong dimti sum dengan sum di datha day na magata bagilong kume kilong kibat kensai bat kipakirpang ya kajat panrojungi day namnay day na takadaw hag kakaknay talig syan ya kasyap hagador jong kakot kublay sibon emslam jay panroyo pilaya sutanat katuem pilayo irki kublay sibun balambol mangyang waliyong ide independen la ong hakakot. Teka parti jongi ka keduplot ya baro. Kitu kiwe ki bampat wan ru subhai wan no. Kitu ki babaklan ti wan pai no. Teklem sim ya kapor mentangan khot no yesus ngabhalang dhari bade deputy CM bat kemjuru I national secretary jong ke NPP.
Kublai Sibon yai Sherman jongi. Ya don na pedeng jongwi kimpat itu yai ni Sherman berpenyai kejingalang idei ilok baik jongi kandidat jongi. Tengah ya osngau meneh kapor bakar mawailat uang don kam mentambun. Kalau baklam maru kuat bantam tang iwe kindo tiak berosan senam. Ngaong baklam video permission ngintam tang arteli. Namari otam tang iwe yok don baya masilok lesai kelam letabut yok ngirim. Tengin bu usper ngintam arteli. Ketare for the safe side hakwe day bat kas sautarik. Kublai Sibon ya Deputy Chief Minister Don Burom Jongi. Ibe don lang bat ngi hakani kapor ibe do State President jong ka state ke jongi. Umawailat Miki Selai Ma Hamlet kidai walking president jong ka state. Ki district president man la ki district. Ki secretary ki president jong unit barok hagi lai pondu constituency. Nyai Kublai kerpang ipi ngi songoto lembaga jing trai chu tom jong pi hakini ki benai ki por bladem ngi yo isi sha ka parti jong i kala kiu nang ran nak ki por chi por. Ngai Kublai ya madam mamperin ke bedai ke kandidat ke jongi. Mentang inong ka kandidat handai barok ngi trang no hak sau torik inong ka MP ke Burom jungi. Denem pai ba. Ngai Kublai ro ya ka dorbar song jong song malki bat kumjo ya ka laj mukra NPP blok kebala pen kre pen krum ya ka ni gejing pen bit pen biang mentag sing kala long sisa ke meeting jong ke bajob hana ya par map na pi ki pai ba ngimpa berkat penyebon kan ni hana ki suki kim don show hana bihab yang dayeng rom lei nag mentaban penjob yang parin tharangim skol lei hani hab dang jing barokhoy. Kajing Kublai ke bekerpang ya piu pai ba pai lang jongi kino kersan jong ke parti ke jongi ngiyo i barok si manai pelai elek layawan laya be meeting keleng halai jongi snong hai la jongi district kat sebelai kapau dak kapau bagasin ba don bai kata kajing pomat kino kersan ngila de lepa ba kino job kem don artaten. Kawai ke pas ngau nado ban pentip ya pi hadu mentagas ni yo don na pi kebrang tengsar dan dang artatin. Dan ngi pa yang ni ke last election jong arta arab haulai. Ka vote share jong ka NP kala he lepas sabnang skendau lari compare bar ki wei political party. Ngi yo lailak arpa hajar hawa hanang approximately hani last election. Ka UDP ka yo kumba arlak kendai pa hapok jongi. Ka Kongres lam day banga bakala kayo 156,000 more or less. Ka WBP kayo kumasilak sa hajar more or less. Laringi ken ni ka vote share nga don lepah ka jing job. Ni kelempar kenya ka vote ka jong ba givin jong ba paidang ka jong ba lam ka jong ba bat scam ka jong ba karnes ka jong ba himaya ter kumta iba penia sok sangi. Menimit i presiden jongi ilai kubor ingi ka vote ke bengi yo ke ba match ke parti jungi ka don kumba silak lai po prahajar plus binos plus bar ke vote sa along saulak san bo sahajar kat bukum tang don ka full security full safety kam kanya ke vote BJP ke bengi layo ti kana ba nyo po prahajar kata dai ke bonus ke jongi dai na ta kat bukum tang amut bayong yapi what are the ten kani ke kentingin job bai how kani kapor kadai kapor ban ya praktik na way hawe kapor ya peninia. Kada pipai lai ha social media. Mdon sudi gibai partang tau pra bekat sepein. Ngan ong ya pi ukyu buklem kam hek kasawa. Kam hek kasaun. Ngakan mau nga bari sa prestun bari ma koming ngila job sauce ni ma prestun samsin hak election. Ngim jo yu social media re. Handai pa iba ki penjob tik yang ini. Mentaro ke madam lokin penjob tik hak kata kanong rim. Pinsanya akum no yung niulak presiden yung WPP. House nambu yelek nakong udon nagi UDP. Uang kum kani ke parti bam don show ke parti ke babha. Wan John jingi wan rak ke jingkela.
hang san snem tang kata kajing kelang pari upet sakajas PDP hang taruang wan join bakani party ngin wan rai kajing kelang wang yus na kajau kaktin kampon siya kataru kud hasteng nanti how arjar kat kendai lam day banga bakala so yung uyalap kawai ni MDC election uang kumni baik dan ke video habi pemerintah ko po YouTube jong pi hak tu kapor ulai support i Kongres party uang mentah tengah parung sa Kongres ngan support shwa namar baginigi regional party ngam sanya gidai kum ki party tit ki bami tangah shwa election kamur ka VP kala ada lepa ka party tit yok bisa nya ya ka mentah tang ketang parkut ujon sa ka VP pat ong kani de party ke bakhoi tam nganong ipi kani ulai alam baklai bai ba jongi kawai meni umawelar kami tu syai ba imandara don ke por begitu nafon gilele meeting sejain tian masa jain tian gitu usbun men I donation katugo singilong meeting apa yo tumai apa jawai kan pekidang kan meeting uwe dong rak bor ti ulai krong keleng kidong men penduk ke bamsam kini barok dah kecing penbai kecing pentamai pi bai ba jongi wat nam so tu bakala wan nam so tu bakala menenu ila itu wai jong ke presiden jong ke VP wala join bangi ujong ke murang kenang blok iman man ulai itu sai ong pleng ngala babe kumurong ba ngala asapan bai hau ba arden kelami menepo YouTube barok koi ong ubru ayu komuni hak por lakson ulakan kum ki ksoi ki party tangari son panyo ba ula afu nyo mukul sama chano bidon kum ki tagil dar bilaban sanya aku mengini dai leader kawai penbej kawai nak party ka bam sap tam dai VP ka bam ka klub lut dia ka jing snow ya ka sembok berkat jong samlau jong bepeli Kim salia subang to kadula poyo por kelakan ben kinong yalam nyem jongi fadar regi teman besan ki beli ki blatai de kamon sang mai upai ba mun tang mangin yo ke bot ngin talk beyond the limit na biong kum no pai yo bisa yalam bakla dan people like a majority jong leader jong VPP man la kasingla sa kan ben ngi barok leader si pang le yo deputy CM le si pang jong la lu sunyo si pang ang preston selen ngim juk sam kum kita baro don tangi bay bukan banyak aden la apa ke FIR sport police station kumru leader he is not a mature leader nganong YP la dangi FIR kum ki kan ngi ngabani madu preston ki police ki miok tiak miok song su te handrei nak mentajong pai ba ngihun mandu tiak rudem pitip ke NPP party ke ai mang juga bah komando ke NPP party ke dei ke bah komando upai ba ke ba ardei ke bor pai ke nuksa ke tangan proof ye pi lan rius nem gena ke sorkar pijo yo I bangi ya maya surya dai siparah po ing po sem jongi we are one of the most disciplined party in the state of Meghalaya as of now kat kam record nganong ye pi barok ki Kongres ki UDP ki BJP bala join sangi ki ong kumno kang mangimpan se ban join yamanta he po Meghalaya don chok party ke banyalam lag state lainnya ke NPP lebih kan kat bakan ro bar kadai ka jiji sa dan pipa ki Kongres kuma mawelat mane mdai ke party ke basio kadon la ka jong ke por don ki por ba tang bas makal air kong lama Kongres ngilai beilut don ka pori baro handai kat kum molong menta ka Kongres kala don hapo ICU kam kai kli isu wat dum so to bakala singam don katuan ki porti kiwan campaign menta ki ongkum no baro ki ong ayengi ka bor ngin le ya kata ka NPP bar yung ay ka support penklan ngin don kan bor don lepa ka bor ngin pendep ki kang pasating ki pai ba ki ang no po state ka jongi how arjar kat prabingi form your government don well dar Kongres bukan ngam kwa man jet kerteng uong yang hatu kapor haji alam jong sa konek kesang mang don kumanyo proudly political party most major coalition government ka sarkar Meghalaya ka jongi hak tu kapor mare dep take over CM jongi
Ki ong kumno yang ikum kan ngi kerendang yang ngi. Kang what sa guslay kan ni ke parti ke belam kan BP is just an ad hoc government kyong. Ka ad hoc government hadu menta kasim don bakta asu. Nakai ka daw bi ngi jay yagang tiki badai ni menta jong pai bang anong yepi. Hak tu ka por reform government ngakan mau ke development ka budget lam dai banga bakla isar ni inlak man pensyal ngam bakla si di mat dai tang kendah hajar kror. Tang apa andru sem ke kendah hajar kror ngi wanra caka ar punya hajar kror. Balai ka tang idai ke state ngadon jong hagret jong jing temir. Hak tu ka por ke self help group hak por ngi tega war ke government hawar jaka pra. Ki self help group ki don tang sawajar lai spatali. Min gitu ki group yang women empowerment. Ngasau sorong bani tu bikam tam kilong kumai haduk mentah nak sawajar lai spa. Tang apa on ruslam ngidon san pawajar dunat lig self help group state ki dongi. Hak tu kepona kan mau ki water connection gitu bakan sepok nong kedong mendegru korban iri yang akan. Ngipai ke data don tang nyaw prajar teli agiyeng bapo umat ruyeng. Hanai kat kumulong mata apa on ruslam ki water connection la duna lai lak teli giyeng balai umla poi gumayeng. Kata kadai bengi siak singi. Hanai lebih sengap kurkom keren tu ki bagi parti. Ki ong bat ngi ki MD ko mengi krem le ai. Kajing keren le wardan wong ala le bon jaj ke jaj berujung ala le bon bak ikam. Ye thoy nga ga ikam ba bula le ke state ke jongi. Ngatip tangga be kam ba bula ba umut pan penduk jaj iglong kemai jongi. Kata ke kam ba ola de ble malam ngene thu ye pi. Ola de ble. Balai pan kelajaj kebajaj kemai kadai ke kam simen. Kadai ke kam siyeng. Ngan ong ibikan poi ke song kha chong sang chong si hadin bot. Berok haning ini apa yang menurut berok serta. Kadang don mengi kabiang kanya kata berok meleleh. Anda lagi yap pateng kikong gedang tipsu kai kata kesong kasong man. Ladang ngi pai bak ngi lampak kelai bi kastir kejungkan pos aita. Kan mau ba pai usaha tangan pos sekretari mind form gomen kat sausi man dai. Kat sausi usaha tangan. Ngadem ngai pilung bam tu layak nduk meno. Handai kata dan bok ngalayok sono ba alam mula itu don ke special room. Ku belai sibun ba alam. Habangi jet iglidar pijet yangi man lek chong sak tang sa. Ngamut pijet yangi bang trai ke kam ku jong pi. Ngaken mau ke por tu ke nganang sujob nekong iman padai minister. Kami kata ma mudah haduk bam tipso. Baru ba apol ba kedis council baru ba ada haduk balara pa ba dikit lakas sekretariat. Laira alut. Hane anda ngalatif. Mjuk don gejekin sutu hapring council bar ke urban department. Maringa bar ke urban department ho ajar hawi. Hapo sing tanga sol ga mata barok ngel erkilut don gejing huri hurasu. Kitu dai gilidar ngan tu epi. Lalu PJ yang habi lam ye PJ we are not fit to be the leader ngan tu epi kum pai bak jongi. Lalu PJ yang ini lam ye pi kat sebalai. Bahwa mengin risanya kami melirum don kami long ministaru. Dainem daina. Takat bukum ta hak ke NPP. Kilidar ki bahun benduk tiak benduk dem nak mentak jong pi pai bak jongi. Pakat kan kijing salen temau. Kesak tim kesak isu ke adu arja kapra adu arja arpulai. Swag election. Barok sam senam ki isu ngimlak so taman yau. Mari de election one ketem motor isu. Tang ketumpar kut one sikisa meti killing. Tangga tumpar kut wan cak CAB ngi scam tring ke government balai ngiduk tiak ngin make sure bagi kun jong state mdai bikin jauh umat ketar ke kamram jong ke NP party ngan ong yepi. Wan nam sya aban bej habangikan kumta ngimjukan halaer ngikan lekat bat ke blueprint kai ke sorkar ke bansa le bat ke balak deble hakin induslam kai ke bin sale hakin south sembanwan. Ngaken mau do menta udup ti sem la pan ke jingklino ba aden. Ong udup ti sem ngalasau ngek lasau thai ye pi stang ta ka jai bru. Pen ai nga ka blueprint. Uyo pan ban ke juba udup ti sem amela temen ngim sya syai me mandu singi wong kum ka juba bu ai. Ngikum ka MD 1 MD 2 government ha jing alam dong koner ke sama. Ha ngim la ban le kum ka ak pai ba. But we are in the right direction. We are trying our best.
Pai kat ke jingkul mar ke bodar isu kai ke parti ke benuban sim khial lain dengan NPP government. Uba ada nuka mare eja beru ya tu inga kanong meeting budon lang bani ke por mi diskusi ke bodar isu. Mdon bami tang sikentarus kemat jongi. Don lay katukan ni MLA jong VP kipatai upriston usoba la dai la ode ke put kesam. Dai konrad sama wong ya tu kai te kejaka ke ba ngim bangide. Ngam tip hinga bakalai maduang. Na kata kadau warjo kering bim tip yo bisa set yo bisa tangon hupai ba jongi. Kat bagumta pai ba bai. Kan mau kan ni kedai ke last campaign jong ni election MP ke jongi. Daga bas ngaurit daga bas nguburom ngi kum ki party mens. Ngi khot ye pi wan ra ni ku ba khot ye kitu badan sing sem. Ai ke jing kersan ba pura ai ke madam amber long do kan long ke jing job kan long ke MP ke batmai jongi. Ondang ye yo ke MP ke ba ye dai ba ke sarkar pedeng kan protect ya ka identity ke jongi ya ka jai berubah di ke state ke jongi ngin long ke ba ba peng la ngi pa kala banjit. Lalu pijin lepas rumah dia ke central government lah dikena baik ngin syak lah baik lepas. Dah nem dah ni. Takat bagumta jid lepas dah kemadam amperin ke ban long perlu lepas bagi central government ngin yok ke development babon bumu kerang bah ke state ke jongi kan wan ke roy kan wan ke par ngin kiu nak ke por sport kum bagi terang lodi kinong song jong ke state Meghalaya ke jongi. Dah kini kenten kublai sibon kublai siajar ngoi bibro. Kebelah Sibun, Deputy CM jongi, selain apa itu yang amene ba ngadai kurim, ngadai kurim jongi Dr. Amprin, yang alakha lah he asan hang ni kesnong malki, kani ba pidon menta, kayang jonga kata yang tay gendiang pi nang ni, bat ni ka 16E sisu sarong, baka parti, ka ibet, yai kumutaka MP candidate. Tementangin aino ijing petki singkai pi. So bagi badon sab bansat bagi bamdon sabru. Ya ki lang. Mentangan khot iba banker khar kongwar iwe ne ginong roi ba pau ba kari khasi ke jongi. Check. 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 Ah ha 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 ha. Kum no bilong. Ya sya ya klan. Ya iya dan. Fit and fine. Ada jeran. Toh, sengap tenat ban ya kenduk biang saisin hagani ke jaka. Tinggal benpau ke jingkublai ya pi barok naduk ki samla ki long kemi ki long kepa. Kijing kublai ya barok ki hek ki hain ki kendram ki lendan badon hagani ga rensan kijing kublai ke begerpang ya madam amperin lingdo. Ini pertalang ha kokot. Toh, naga benta jeng pi ba pat ya sngow gani kijing ruai. Dona pi ki beli sngow, dona pi ki bam pat ya sngow. Kijing ruai ke baong. Nyon bej pot hakakot. Nyon bej pot hakakot. Nyon bej pot hakakot. Nyon bej pot hakakot. Kum MP hakane kasin. Jid yalong kme Dr. Amparin. Kum MP hakane kasin. Jid yalong kme Dr. Amparin. Begitu berkuat banyak kerwat pila banyak tur kami sajan. Ni yok banyak kerwat lang pila banyak yang ni syat. Tak ai ke music. Vote for Kong Amparin. Vote for Kong Amparin. Vote for Kong Amparin. Ya pertalang Dr. Bajam. Vote for Kong Amparin. Vote for Kong Amparin. Vote for Kong Amparin. Nyerwai lang. Nyon bej pot hakakot. Nyon bej pot hakakot. Nyon bej pot hakakot. Nyon bej pot hakakot. NPP, hey, NPP, hey, NPP, hey, NPP, hey.
Imadam amparin lengdo Pilaya itu baro Pertai mobile social media Isyak kentaru laki laka Kum MLA jong ka isyelong Nadu arhajar prailalong Ki pajba ki penjob si penjob Namar I ajing syakri batip tam Kong amparin lingdo jing mut jing perkat kabayar Ilah syakri ya jelah Bonsen kum minister Kum MP in syakri Konstituensi Sai Pau Henriu Yari kasih jantia inang kentiu Bat pin babriu Kum MP hakane kasin Jit ya long kme Dr. Amparin Kum MP hakane kasin Jit ya long kme Dr. Amparin Nirwai lang bro Nyon bej pot hakakot Nyon bej pot hakakot Nyon bej pot hakakot Nyon bej pot hakakot NPP hey NPP hey NPP hey NPP hey 1 2 3 chat lang bro Woo! Vote for Kong Amparin. Vote for Kong Amparin. Vote for Kong Amparin. Nya pertalang. Vote for Kong Amparin. Vote for Kong Amparin. Vote for Kong Amparin. Yang ilatip keleng pertai. Ngiburom bat ajat syakentai. Kan long kaburom. Kajing kermen. Ka ilong kemingin pak sya parlemen. Ilong kme ibayo ijngai Kum MP jing syakri NI Haka politik ibla eksperian Ketin hendiro inang ban krian Inlet ban yasaj yakimat kijura Na benta kirit baj Na benta kajela Kiskim bapher Na benta kibaduk Nang tay na po Delhi Inwan rapok-pok Kum MP hakane kasin Jit ya long kme Dr. Amparin Wai lang bro Kum MP hakane kasin Jit ya long kme Dr. Amparin Wai lang nyon bej pot hakakot 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 NPP, hey, NPP, hey, NPP, hey, NPP, hey. 1, 2, 3, kentilang, woo! Vote for Kong Amparin, vote for Kong Amparin, vote for Kong Amparin. Vote for Kong Amparin. Vote for Kong Amparin. Vote for Kong Amparin. MDA NPP bayalam. Lapen mi bun kiskim ki program. Ban yarap ya nong rap. Nong trei kam lajong. Ki SSG ki riu don sap don pong. MDA bayalam NPP. Kaya daya kirit pajongi Kalalet yasaj Syapok Delhi Mentaka jelalalat nasi ebi Kenang bendup mentoy Kajela jongi Jit ya NPP badon jing ya Desha Delhi Kiskim babon jaj Shaniken poy syaj Nyerwai lang Kum MP hakane kasin Jit ya long kme Dr. Amparin Kum MP hakane kasin Jit ya long kme Dr. Amparin Wai lang nyon bej pot hakakot Nyon bej pot hakakot Nyon bej pot hakakot Nyon bej pot hakakot
Nyon bej pot hakakot NPP hey NPP hey NPP hey NPP hey 1 2 3 shot lang woo Ya kawe lang kilamasy jurong baro gipoy ba kawe kilamasy jurong vote for Bong Amperin vote for Bong Amperin vote for Bong Amperin kawe kilamasy jurong vote for Bong Amperin vote for Bong Amperin vote for Bong Amperin Kublish bu nagle jong kaitor banker karkungor ya pertalang hagakot Kublish bu Pilaya kemen nem. Sumbang nem. Kebelah sibun Pak Bankir. Kakali number ML05K9260. Subhaban pelat na ketika linti nama kala penblok. Te yang no syaka benta kebakongsan. Tengah kot benta. Ya State President Jungi Isa Preston Tensong Wala ki brio ki ben ki sin ki kro Ki ong jaj pu jaj Kam tam selen masar ki ong bai pi Tang ngapet pat bai don man rong ba pat Tentang khot na isa ba pilai ang nut Baro ban sengap Ya kejing keren kejing pensyai nakaliang kejong i Ka Malaysia jangu ia kipat ba barok kinong Krisyan ba jong ka parti NPP na kani ka constituency ka ong ka Shillong parliamentary constituency. Ia don lang hang ni kiriu rang ba barok kinong yalam jong ka parti na du imas ngau ba nang tang ia don lang kini ki working president jong i barok arngut kawe iba Hamlet Dotling bat kumju ru ya iba Wailat Shela ngidon lang hang ni ki para ministers iba Coming Ambon iba don lang bat ngi kumju ru ki MLA ba jongi ki MDC ki nong yalam jong ka parti nado ka state level ka district level bat kumju mapi ki nong yalam haki block ki baper ngai khoblei sia hajar ngu ngia poi hakani ka lempung tang nakaway ka daw bat kata kalong ngiwan hang ni haka meeting ka bakat do ban pen daw ban pen ngiu ya i Dr. Amprin Lingdo ba inyo ya ka jingjob ka Badon Burom na kani ka constituency jongi kabingi ong ka Wan Shillong parliamentary constituency kublay si hajar ngu ya piki pajba kilong kemi kilong kepa ki kun samla baro pilaya syak sitom na keleng saudong jong kani ka Shillong parliamentary constituency pilayawan kenang ha kani ka por na kebenta bangin ya don kaju kajingmut kejing berkat bat kamtam bangin ya syed ha kajingmut kejing berkat bangin nang penhem cucu satang kendiat kenta kelade ka por yang i bangin leit ban ai ya karangai ka bakaddu hala kijong ki pooling station ngakwa ban kerpat ya pi iway kum ki nong Krisyan ba jong ka parti an nangilami nang ni sibet tongin yalong ki brio ki ba jai ki ba Don Burom bat kamtam tongin long ru ki brio ki ba pai yala ka jong ka jingmut ka jing berkat sya utei unong bu unong tau namar ki kam jongi ngila persang kum hubriu an ngangej scam ka jing penjanai ka jubab ka babit ka bebiang kalong da ka jing yalam jong utei utrai kenrat nong bu nong tau jong ka jaj benriu ka khun u henyau trep u henyau skum jongi hakane kapor ngam kwa asu ban bun ketin layak keren bun ki isu leng bajong kini kiri orang ba barok
Kibala ai yakinia ki jutang ban pensyai hakmat jongi hakmat jong ki pajba obsu tang jong ka konstituensi Shlong hanrei wat ya kejela mekla jongi barok kawei tengadon tang si kentin ar kentin ban kren ha kani kenok paiski na kebenta jongi lang barok kabadengkong ngakwa bangin paiden syaka ar hajar katpra Hadin bau blay ula ibit banjit ya ka parti NPP bakan ya lam ya ka sorkar haka tu kapor ngi ong ka MDA 1 ka e ka bajia menai bas ngau bahai la kren kiri orang ba kila kren ya kendu ya ke jing ka wei hadin ka wei pat ya kendu ya ki isu ki wei hadin ngi wei pat haka bang ngi na ka sorkar ngi thakli teng idu dia dudem. Nrei aingu yau blei terai kenat hapdeng jong kata ka umsangau ku umsian. Ngilala ya kaban poi syadu kaneka kelipmat kaba menta kaba don ke jingkermen ya ki pajba jong ke jelam ikla jongi. Ka e kaba jia hawa arjar kat kendai. Ngasukwa ban penken mau lang hang ni ka don katukatma kabasyir kaitam hapo kapertei jongi barokaway bat kata kadai kaklam kabangi ong uta u COVID-19 ubalen shop hakaway pakaway ka state hakaway pakaway ka ri ha satlak jong kapertei ka jongi nado kiri ki barus pa hadu kiri ki baduk nado uba betam hadu uba statam nado uba tementam hadu ki kelungru kane ke jingpang kam semlamat yanuru kata kade ke bangakwa ban penken mau hakane ke janmit bat ngiru nakaliang jong ka state government hapok kaji alam jong national president jong yu kornat sangma ngilai du tia du dem nadu ubenai ubalai ar hajar arpau hadu u ar hajar arpawei ubakut ngakan mau sa hakitu kipor kibayam kibaut kibalenyar blog syu ban ya keren ngakan mau sa bunsin hakitu kipor ngiyat hiak sau baje san baje menstep bat kae ke bajia bunsin ngiyo iya ka telefon number nakikun samla jongi nakilong keme nakikun samla kentei bat senrang keleng saudong jong kari India kibat trei kiba pule donru kiba wan bat kiba mat ya ke jing syabar jong kari India ngan yu tuok epingim juyo dia kia pun yangi kia yam kia ut kia lanyar bat kia ong kosar ngobha yarab lem kumta ngila banyapkan hakajaka syong kajaka sa jongi ngan yu tu ya pingim yo dia yo dem katu kade kapor kabanganga shem ha kajing long nong mikmat ha kajing yalam ya ka sorkar kaba ketangtam kaba etam kaba sitom tam namar ka wei pa ka wei ka tlewying omdon baduk omdon barus pa barok ngiamat lang ya ka dikaju kajing bat kaju kajing septing bat ru kaju kajing artatin bat ru kaju kajing du jingkermen kata kadai kabangakwa ban penken mau yang ihakane ke janmit anrei aingu yau blei trai kenrat nong bu nong tau ubangila pelut om dunasyu ya kasih hajar kelur tam hakitu kipor kumno ban penpoi biang ya ki kon samla ban kumno ban penpoi biang ya kilong keme kilong kepa na keleng saudong jong kerindia syala ka jong ka snong ka tau syala ka jong ka jela kenang ba lada jia kanu kabas ngosi ru lakum nungi don lang siying sisen ban ngan ya tu ya pi ngiyo iya ka record katkum ka statistik kabangi ngilum lang hakitu kipor don kumbah nyaw pau pra hajar ngut
ki nong song snong jong ke jela jongi ki khon ki seo ki bhayeng ki bahasem jongi bat samla bat temen ko maopi ngi habban wanya lam no yaki shala ka jong ka snong ka thau shala ka jong ka ying ka sem ha u ar hajar ar puwei hadin ba uneu knyang jingpang ulakam jai jai mi kinong pensko tu bakla lai pojat lai poskit mi kiwei ki parti lai pojat lai poskit ki kenok ki kenta ya ka sorkar hapo kajingelam jong ke NPP bat ki ong hana bakataka hajar klur kaba pelot nakamta kineki ki barokot siteng nakatahana karung lut syaplau prestun syaplau skobha syapla jong ukornat sangma ken mapi kilong keme kilong pa ngiya kon ya kayap ya kaim penbandang don ki breu ki banot ban lentem mau ban kedeu kti yangi ngim juyot ya akatokopor penban ki not tang ban kedeu kti ngimtang ilayas layar ben kesnedo nget yang ngangam salia syu toya ben kat bamon ong mas ngobah mene pia drodur yu prestun toya dro syu mlelei dro de kodubur dorbula mlelei rega oi pi kanong rem jong ka parti NPP kalong ban syakri hok bat kanong rem jong i kalong ha utei unong bu nong tau om donu bahok om donu weiru ong kaktin kan mau bahaya kata ngiyeng hakane kalempong piken mau bah ublei ulaju bab yangi ar hajar ar paulai naga kat kedai sit mentagi don ar paupra atau kata kamdei mo kamon blei kata kadai kamon blei ko ki parti baik kiwei ki balentem mau ya ka parti NPP kam lelei ublei un maap ya pi tang balada pi don kam ngidon hasenda jong pi ya ki jing don kam jong pi ki baman kasni kata kabanga kwa banong nakaliang joka parti NPP piong satai sekaroro ngisalen temau menta piong hangne hapo kakasi jantia jongiru ngisalen temau kabamlong ye krenchu kalemlong ye krenchu kikod samla kamtam ngam itu itau chu ki isu ki bangam pajioi meno naduar hajar lai bangalong mele hado menta ki wan penmi ki jaj isu ki bakta tang ya kakle ban penking janor ya ki kun samla ngalai tek kumbangi ya bua ya ki drox kabai sirkai kade pibu aj daki emotion kakam sirkai ban yau to ternia jongka droksu kan mau bahaya kata namar bakakta ya kakle ngangakwa banong hangne ko kinong kersyan ba jongi pai siya kadiang pai siya kamon i kumbado jingkermen hanay nga ong yapi utay unong bu unong pau udon rengkat lang bani manobat poy perkat ngi klem daya penbej ngi klem daya penbenaba katne piawan hakane kalempung haka konsensi jong i doktor amprin ban ai ya kata kakit bok kirwiang ba idio ya ke jingdop jingjop kapadon burom kane kadai kajaka kabaka konsensi jong i doktor amprin kadai balay ngiru na kaparting yong ko doktor amprin tongin ya ebdaw gin ya kitbok ngin pelong ka way kecingelang kabakado hangne hamadan balki kublay siya hajar ngo ko kipat ba nong yalam bait
Ko kipad ba kiba Krisyan ya ka parti NPP ko Malaysia jarngu kajing ya wan jong pi menta ka janmit ka ai men sem lang yang i bro om dei bengi kwa ban pen pau ya kata ka bor jongi da ka bangi pen i da kajing ya bon breu andai ngong ya pi ka bakong san ka men sem jo kajing sirem mentakas ki babon ki wei ki parti ki pelong ya ke public meeting halaki jong ki jaka kam lelei ki bakop ki basop kan bangadang keren mentar don ki bakop bakum mangi haka kerteng jong ka jaj benreu te ngin job bej haka sauterik ubenai ubahan riu mangi nakaliang ke parti NPP kabengiwan benterwa hak mat jong ki pajba jong ka selong parliamentary konstitusi kalong tang kawai bat kata kalong bangin syakri kababahatam ya pi kom bangilale hakane katem kabala late no kom bangila syakri hapdeng ka sau kasian hapdeng ka yap ka im kabadaki hajar ki mensem ki ladono hawar jarar po ban ar hajar ar powei penbanu blay udang yalam yangi ken mau bahaya kata kakular jongi hadu uar hajar ar pra ngin syakri hok yaki pajba jong kajela megla jongi barok kawei pai menta syakane ka election MP kaban salong hakakat kendai teri kabapla na kabapelatam bahaka bakado na kaliang jongi kinong yalam jong ka parti NPP kabakado wan ka jingmut kijing berkat badong ngidon kam ia i Dr. Amprin ngidon kam ia i Dr. Amprin namar na barok ki henreu pongot ngiyo i kadei tangkane kalong keme kababitam kabalap yo training bat kamtam lakaya ka nakayeng jong ureu slur jong kajaj benreu jongi batu tau dei ulet ba pita mabajang kaparatrai jong uba arjil lindo ubang inem kletsu lano rukum kajaj benreu ngania tu yapi kanede kajing jet blay om dei bajet ukon rat uprastun usgau ba kade kajing jet kabakerja blay ngania tu yapi hadu kata na kata kadau ngoong yapi ko kiwe ki parti lentem mau yi Dr. Amprin kat bab hinang lentem mau inang rekhe sahu penban inang bahabreu isyad ikemen pinyona kalreu kentei kalong keme kabab jutia na kawe kejaka sa kawe kejaka kabak kendong tam ipoilut ko kireu henia ong ba ejaj benreu gatrai pinleit watang hari ni koru pimatip don gado telikisnong Henry piong ba ejaj benreu pi ya kari pikren ya ke isu jong ka boundary hai ngau ya pi warna apo ka assembly hana di ke sorkat lade ani preston ulade hana di kispa ke hajar square kilometer haladolot anding iong mengito pen i hangno kata trut kle ngong wat trut han yo hapus yo ko mahap manga klem la jubab mentapi pilet biang sikipaj ba banong jet MP yau kandidat jongi long hikum kata habatang yu put saudong ya kasnong katau haki life hon reuteli ki konsensiru pimpat tiblot i Dr. Amprin nila tiblot kajing tiblot jong iru ngamut banong itip hima i menta isay bod ye mapitar
Nado bilong MP mapitar. Isyad bot. Uba arji lendo. Usyad bot. Kajing lerit utay urau rangba. Nga ya pi. Kapaparo mangi. Kum kajad benreu. Ngitip bat ngipna. Ya kanam jong uba Peter. Na katakadaw ka training kabalabit kabalabiang. Ha kane kalong kami ngayo ingi don kajing kermen kabakraw ya kajat benreu jongi. Kumba ki perlok jongi hangtay hakaro hilsu ki ong gidon kajing kermen ha kakong akata manga ngaong ipi menta kajanmit ngidon kajing kermen hai doktor amprin ladi kini kilong kami jongi arngot kin lecha Delhi menbet ngang ne thu ipi ngakren nang te po laim kra ana swab ana ngadep kren mangakren ni doktor amprin de kepaka hindi ngajan kelalandang ikren hindi gitu ki perlok hane ki bab skoto ya kaktin jongi ngat hapiadon hang ne kumno kren hindi doktor amprin ngaongko doktor amprin mi sama pi pinia tainia pinia kren badi maman modi telawayata insaong mamaundi apkun hei